lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo a Sandra ti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang ta mapagasatan met a maidrama to'y surat ko, kidawek ngay lingad na kumalatan itinagan a Sandra. Tubuak ti probinsya ti La Union, ngem nakiasawa ak iti taga Nueva Vizcaya. Naawis akmet amang ipatulod dito'y surat ko, tapno inak ibinglay ti madama apagdaldalanak ita. Bareng kunak, no makaibati met iti adal ken inspirasyon kadag iti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Good morning, Bakit. Good morning to Lakay. Ne, makaturturog kan sapay man. Uwan nga rod Lakay. Napuyata na kiti rabi Inlipas ko pa'y ngamin adinait dagiti impa-repair da a pantalon. Iso nala daw ang naturog. Ay, in ka pa'y maturog Nasapa pa'y man. Siya kung tagluto iti balunan ti anak ta. Siya akong Lakay. Agin na nakakit dita ni. Sigurado nga agbiyahe kayo manen intun rabi Saan na bali atin itong rabi pa'y man. Nawaya pa'y ti oras. Wala. Iturog mo pa'y. Ta siya kung ti makaamong agluto. Siya tumatan ti mga sikaso iti anak ta. Itulod kong to pa yan iti pagadalan da. Sigurado ka? Uwin. Unay kalakit din na ya. Diskumpyado ka man ako na akon. Sige man nga rod. Ituloy ko pa iti maturog. Napuyatak ngamin na talaga. Uwin. Wala. Agsubli ka ni ti Seleta. Ta siya kung ti makaamo dito Sa dino ti ayan ni Manong Alan, Manang Sandra, Aday jay likod. Maturog itindayon. itay pa'y kadian nakaturog, Manang? Katurturog na laeng. Ta tinulungan nakpay naglabakin naggawgaw kadagiti linabaak. Apay ka di ading. Ay, kwa, umay ko kumalaan ti allowance ko, Manang. Ay kating kariingan Saanan, Manang? Urayak latan ang makariing. Sana bali, ta sa anak mo't ngagdardaras. Awan ayat ti klasim ita. Nalpasan Manang. Kagap-gapuklaan anapan nagklase. Ngala. Urayim latang aroden ang makariing ni manong mo. Wen, Manang Sandra. Anya nga iday ta insangput muleya anak. Karni ti baboy, Nanang. Intad ni Manang Sandra. Lukas ka. Nagapu ka idayan damanong mo. Wen, din magasak, tanapan ko inala ti allowance ko ni Manong Alan. Apay, saan ang nagbiyahe ni manong mo? Intun rabi ikanumat nga agbiyahe. Anya ngay matday ta naka-tupperware nga awit-awit yun, Nanang. Maisken kamote. Pangipanan nyo nga iti dayta. Ipan ko kumangaro di ayan damanong mo. Ngam simmangput kamutan. Iso si kaman laengang ti mangitulod anak. Da kayo latan ti mapan, iti kasta makasarita yung mat ni Manong, Nanang. Kasla masadutak met nga ruden amapan anak. Itaman pa ya masadot kayo. Kat no daduma, kay kayat yung mat ti magna-magna. Alakit din, da kayon ti mapan, ta dapay aramidak, Nanang. O na, adda kayo mo Sa dino ti papanan nyo? Dito'y balayo anak. Nangyugak iti maisken kamote. Kay lutlutok laeng itay. Naimas da ito'y takaap-apit. No kasta, nagbunga gaya man ti maisken kamuti amula yaw. Un anak. Nabiit mo't nga rod Kasla kaano lang, hindi nagmula kayo. Ita, naapit yung gaya man nagitabungan Katuan papanan na nga no saan nga agbunga. Kompleto iti abono ko naman. Sa bagay.
Ano ka ditinyag yun, nanang? Apag gusto laang ba't ka ninyo, anak? Nan, kitak ma? Ato. Ni, adumot gayam. Ay, mabitlang ka mga laki ti balunag. Agbiyahe ka nga rod ita, anak. Wala nang, agrub-rub watak nga runan. Apag gusto mo't ngay may kayo? Ay kat agbalon ka nga rod, mayat na gito ita na sustansya. Wala nang, imbag lang ikapiminto ka ni Rene igidalan. Una, naimas nga agpaiso nga ikapiday ta, anak. Ala kat agan anad kayo, Di mo nga minunay paspasan tagmaniho. Slowly but surely, ako nada iti Ingles. Wala nang, di kayo madanagan. Tatalaga anaan nadak ngagmanmaneho. Bakit? Sumre ka kung iti trabaho. Sige lakay, agan anad kay ti panagmanehom, nang runay ti rabi, Numarik na makaturturog ka, iturog mo pa'y laang. Wen, awan ron ba nga pagdanagan? Tanairuwama kung nagbibiyahe iti rabi. Una, ngam nasaysaya at matlaang nagyang kay ti sigurado. Tani, narigatan. Amumutun ti aksidente, sana mapakpakadaan. Wen ka di. Ay wen, tay extra t-shirt ko ngay. Inkabil mo ka din iti bag ko. Wan, kompleto day jayan. Dito yung matikalugong kan panyom. Agyaman ak bakit? Wala, inakon. Sigurado nga urayan na kung nirine iji waiting shed. Sige lakay. Sikapay lang ti makaamo dito balaywan. Di mo baybay ang ti anak ta. Wan, nala, mapan kanta di kat matuktukan di kadom amang ururay kan ka. Nanang! Nanang! Dapay aya, anya ti mapaspasamak kan ka, Leia. Makakigkigtot ka mat. Anya da di aya. Kuha! Kasla ni Manong Alan ngamin, tidakdakamatan tinangag ko iti radyo itay. Anya ani manong mau, anya aradyo. Ne agure ka mat. Lawlawag man tag sarita, Leia. Kuha! Adda ka no nagdinungpar atrak kan bas. Karambula ka no tinapasamak nga aksidente, nanang. Anya. Kaslanagan ni Manong Alan ti maysa kadag itinadakamat ti reporter itay. Ay, Diyos sa manang nga ase. Iyad adayom ka di Ay na, sapay ko mata nagbidutak lang itinangag ko, nanang. Ay, itinasaya at awagam ni manong mo. Uno ni manang mo, Sandra. Pankam kan kuana, no pudno tinangag mo. Awanan sa serbik pa, Sandra. Saan? Di ka agsaw itikas talakay. Ala, mangan kakit din. Itikas ta, makatumar kamutan iti agas mo. Kasano agpaitan tamay sako na baldado. Kasano kayon? Kasano ti panagadal ti anak ta? Kasano pa yung ti piyak tayo? Kasano, Sandra? Ada asi ti Diyos lakay. Patsyak asan na tayo abaybayan. Sana bale, tadapay mo tibasit ngurnong ta. Manulang mat nga da dyan. Kat no nagbiit ti kwarta ita. Sigurado at di pa'y mabulanan, may busan da dyan. Nangruna kat at dapay nagti akas ko. O di agtrabaho ak. Iti kasta, at day gatang tayo kadag iti masapsapul dito'y balay. Una yung ti kastoy. No apayasyak pa'y lagmat ti nakapasamakan ti kastoy. Nagadumot dita ang mabali na pakapasamakan na. Apay asyak pa'y. Apay. Ay na, agin na nakamot anak ko. Awan rumba nga pagdanagan nyo, nanang. Kabalak ti bagik. Numabalbalin. Diyak kayat nga damasayang nga oras. Wan, adda akong dita anak. Ang di mo kumamot abuswan ti bagim agin na nakamot. Ad-addan anarigrigat do pati sikak at agsakit. Nanang, ipaay mimot amin na kabaulan mi kinitatangyaw. Tapno makatulong kami kada kayo kini Alan. Mababainak nga rodan kada kayo, nanang.
Iso anas kan nagdubli kayo dak, pare tagamak. Awan mo't ngamin restaurant. Uno opisina ang mga awat kanyak. Tawan mo't nga rod kinalpas ko. Iso nga uray na rigat. An-ano sa kun tagtrabaho iti konstruksyon. Ay, Sandra, balasan ka. Imbagkit di pa'y tainawat dak ijay nga uray babae Un nga rod. Ang dumalata ti bagi ti lalaki ti babae. Iso adi ka unag bagbagkat ka dagiti nadadagsen anak. Un nanang. Dagiti lang mo't kit dinalalagan ter aramida. Kas kumay tagkiwar iti semento. Agpalitada. Agragadi. Agmartilyo. Agbunag iti hollow blocks. Kanda dumapay analalagan ti trab-trabakwa. Ala katagan anos kabalasan ko. Kasi tinakunakon. Ar-aramidon mimot amin akabaulan mi kinitatangyo, tapno makatulong kada kayo. Ba nagapagyamanak unay nanang. Aywan, ada ka no idunar ni Kapitan a wheelchair. Imbaglaan nga usarin ni Alan tapno saan laang nga nakaibda iti kama. Ay na, nagsaya aton no kasta nanang. Dakkel atulong day taken kwa na no bilang laang. Gusto pa lang na ita, Sandra. Pag inanakapay. Sige lang, sir. Madamdama akto na ginana. Ilipas ko lang na ito Gusto pa na ita kunak mo Malala. Umay ka, ta ginanakapay. Agmerienda ka pa Sandra. Ituloy mo ito na italiton, madamdama. Okay, aklang, sir. Madamdama akto nagmerienda. Sa anak pa'y mo't amabisin. Sige, no di mo kaya tag merienda. Kisayak ti sweldo may tangal daw. Anya? O anya, ituloy mo kanipay, tararamidem mo no umay kag merienda. Ay, kwa, sir. Ay, sige, agmerienda akpay nga rod. Kasta. Mala, umay kata, agin istoryata, kabayatan ti panagmerienda tadwa. Ay, sobra ti pudot na. Adto'y titwalya. Punasam talingat mo. Wano, kayat mo tasyakon ti mang punas. Ko, sir. Siya kon. Agyaman na. Awanan yaman na. Ala, umay ka ta mapantanay ti opisinak. Ijay tan ngagmerienda. Madamamatan ngagmermerienda dagiti kakadwa mi jay baba. Saan mo deserve ti agan ano si tidenak, Sandra? Apay mananakasta ti ibagbagam lakay. Pabigatak launayan kan ka. Amangan mo siyak ti aday ti sitwasyon mo. Nabayagan na pinanawan ka. Alan, lakay. Ay atan ka. Isu ajak tupulos aramiden day tagan ka. Sandra, Uray kasanupay ti kinarigat na. Ikarigatak nga isakad ti biyag tayo. Ngamin, isumot tinaramid mo idi saan ka pa'y anabaldado. Isu adi ka kumagpanunot itinoan niya dita. Di ka agdanag. Tadyak tumaumang agtrabaho para kada kayo iti anak ta. Kanayon mo kumaalag-lagi punday ta. Nga ay ayatan, kan ipatpatag kayo unay-unay. Sandra. Ala, umay ka tasibayan ka. Agtugaw ka iti wheelchair mo. Tama pantay di kusina. Nagluto ak iti paborito masidaan. Agidantan amangan, lakay. Kasla agrubrubat kayo, matnanang. Sa dino ti papanan niyo. Mapanak manen igayan damanong mo. Mapangko ilutuan iti pangaldaw na. Sigurado ngamin anapan manen nagtrabaho ni Sandra. Ay, kaasimat damana nga niya, nanang. Huwag nga rod, anak. No apay mat ngamin ngagpayso ani manong Alan pay lang ti nakapasamakan ti kasjay. Nakasingsingput mat a tao ni manong. Responsable nga ama, asawa, anak ken kabsat. Isupay lang mat ti nakapasamakan ti kasjay.
Huwag nga rod, anak. Agaman niya nga rod ngay. Talaga siguro akas na tibiyag. Dahil ta siguro mo't atin ay tuding agasat ni manong mo, anak. Naimbaglangan tanaanos kan nasingpatmat ni Manang Sandra. Huwag nga rod. Naimbagkit di Tado pa'y ti muna at trabaho. Uwan nga roda, bilibak kan kwa na nanang. Amuna at trabahon, dagiti trabaho ti lalaki. Huwag nga rod. Isuna laeng tamas asyanak matun kan kwa na. Kasta unay piman, arigrigat na, nga agkakainaran iti kapulutan, tapno dalaeng pagbiagda. Ay, uwan nga rod Isungay karkariga atak met ti tumultulong. Uray babaen laeng kadagiti simple abanag, kas kumay ti panang pakpakan ko kini manong mo. Tunggal adda ni Sandra ijay construction site. Sige, ta dumagasak tumat iji balayda, kalpasan ti klasik nanang. Mangkita akto iti mabalin ko ang maitulong iji balayda. Tapno saan nga isupay nga aramida ni Manang Sandra, hinton agawid manipod iti trabaho na. Sige anak, urayin kan tungaruden ijay. Hi, Sandra. Oh, da kayo mo't gayam, Sir Nestor. Si Kamat. Sir kala, sir. Sa anak mata maestro. Ha? Nestor, kunam kadilat na kanya ko. Kababain mo't sir. Anya laangan nga ti kunaan dagiti makangeg, no awagan kayo latan ni tinagan nyo. Bay dagiti makangeg. Awan bibiyang da. Tinapateg ket data. Ha? Apay no sumurot kang amilin kanyak, Sandra. Anya? Ikari ka di kanto agrigat iti denak. No kayat mo, ikuyog tamatan ti anak mo. Umadayo tayo nito'y alugar ket agbiag ka adon niya iti denak. Ha? Puno ti ibagbagak. Siyakon ti makaam mo kada kayo. No umanugot ka, saan kang agrigrigat akastoy? Pasensya kayon, sir. Ngamjak to aramidin dayta. Ay ayatot ti asawak. Nagkinari kami, ngagbinulig kami, ti rigat ken namay. Iso ajak to nga rod pulos panawan. Ay sus, minamaag nga ayat dayta, Sandra. Kat numay sa nabaldado ti asawam, saanan na makapagna. Awanan may tulong na kan ka. Kang runaan iti amin, dinan maited tiragsak mo. Iso ano sa Nawanan tisika? tinapatag ni ibagayo. Panawan kayon dito eh. Sandra, agsabli ka dito eh. Sandra! Apay nga itaka lang nga sumangpat, Sandra. Rabiin sa dino tinap na panam. Apay anarabyan ka anagawid. Ha? Kita man kilangat ti anak ta. Nakaturugan, gapoy ti kauuray na kin ka. Agsang sangit, gapoy ti nalao sa bisin. Saanan anangan, gapoy ta narabyan ka anagawid. Awan agluto iti kanan na. Ammom lang aruda na kastoy ti kasasaad ko. Ngam di ka nagawid anasapa. No nasapa ka kumaanagawid, di saan anabisinan ti anak mo anagururay. Anya ka klase ti ina. Una yan, Alan. Una yan, ti kasta pa nagsasaom kanyak. Tinungpanak lakuman. Nung ti kasta pagsasawanak iti di malamlamot ti aso. Ha? Ar-aramidot mo ti amin, Alan. Uray na bamban mo ka kitag malmanam at trabaho. Uray kasano ti kinarigat na. Ar-aramidot mo't amin akabaulak. Saan kayo mo't apinanawan? Ngumapay akasla siya pailaang tadabidot na. Ha? Kurang kadipay tar-aramidot para iti pamilyata. Kurang kadipay. Ha? Alan? Sorry, bakit? Sorry. Pasensya ka na. Taludan tuma, siya akong amot yar aramidag. Mababainak ngaminan kan ka. Tibagik, tigagurak, saan kat asika? Mamin ano ka di nga ibagakken ka.
Ay ayatan ka, Alan. Kat si sasagana ak ang mga ramid iti amin. Basta para kada kayo iti anak ta. Sorry, Sandra. Sorry. Kasta une abannog ko. Gapo iti nagmalum ang anak trabaho. Ngamnas kan nga ikarigatak tagluto iti pangrabyan mi. Ni, at damot na nalutungin na po eh. Ni, at dapayin masida. Ni, asino nga nga tati nagluto ka dagito eh. Si Malpat kagayaman ba ka? Uwan lakay. Asino nga tinagluto ka dagito eh. Katsyak asino pa'y kumangay? Ha? At da ngamin nabuyak iti YouTube. Kasmut lang kanya kabaldado. Naka-wheelchair. Ngam adumat ti kabaalan na nga aramidan. Impadas ko at inulad dagitar aramiden na. Kabaalak mo't gayam, ora kasto ti kasasad ko. Alan, Oh, Sandra. agyaman ak unay, lakay. Oh, di kag sangit bakit? Luwa ni ragsak da ito'y lakay. Diyak lang amin malapdan tiriknak. Makasangit hak, ngamin maragsakan hak. Uray kaskasano, saan laang asyak ti lumablaban? Agasawa ta, Sandra. Pudno amay sa ako na baldado. Ngam amok, kan mamati ak nga adulat tamat ti kabaalak nga ramiden, tapno makatulong ak kan ka. Alan, Kat agyaman ak. Ngamin, di nakpulos pinanawan. Di ka pulos na upay kanyak nga oray awanan maitultulong ko ken ka. Inan-anusan nak nga inay-aywanan. Nga oray naungetak no daduma. Kat manipon ita. Ikarik. Aramidek amin na kabalak. Tapno makatulong aken ka para iti masakbayan ti binukelta a pamilya. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaengen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tintay drama ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod ken ipagayam tayo a Rosemary. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met a maidrama toy surat ko, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Rosemary. Adda anak ko ngam awan asawak. Nailaw anak ngamin idi iti lalaki nga addaanan iti asawa. Kat idi naamuan na amasikugak saan metten a nagpakpakita. Naganakak nga rod abalasang. Gapo iti kinarigat ti biag, napilitanak nga imadayo tapno maikak iti nasaya at amasakbayan ti kakaisuna nga anak ko. Imbatik nga rod ti anak ko kadagiti dadakkal ko ket isuda ti nangayaywan kabayatan ti kaaddak idi ijay balasiw taaw. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Ay na, aguy-uyot ka lang arudan. Ngam susup ka pa'y lang amin, asusup dita, Eduardo. At nagtaka ba rin ako nakbakat? Siyak mo rin tinakita. Bayan na kadilaeng. Talay tuyod din na kay Ruama ka lifestyle ko. Ngam saan matan nga agim imbag tauyak mo. Nasa isaya at sa laangan, numapan mo ipa-check up.
Iti kasta, irisitaan na ka ti doktor iti agas mo. Saanen? Sigurado ngamin nga ipasardeng dati panagsigarilyok. Ay, no para mo't iti pagsaya atam, apay kit din ngay, adi mo aram itan lakay. Ay na, nakarakaron amataya, no isardeng ko tagsigarilyo, bakit? Baliwam man ngamin ti kasta ang mindset mo, Eduardo. Ha? May mayat matlaang numapan ka agpa-check up. Iti kasta, masigod day tarikrik na nang runak at nabayagan day tauyok mo. Sige. Wanan, mapanak to kay ni Dr. So. Ay, namin anon nga imbaga mamapan ka. Ngam awan matungtung palam. Ay, unay kan, Eduardo. Sa dino tayan ni Lia, mama? Agdigdigos pa'y lang, iha. Mabayag pa'y ka di? Wen takaununag na laang mat ijay banyo. Kunaklakit din nung nakasukatan. Tauray siya kung timangidakas kinkwa na iji pagadalan da. Naladaw manen anariing. Saan ka no ang nakaturog adagos idirabi tanasakit ti ulo na. Amangan mat ngamin no day tamanan agsel cellphone ti inararamid na idi malam. Saan mat? Kat no tinulungan naktupay ang nagsibog kadagiti masetas ko. Ay kat nasaya at angarod no kasta. Sige, umuna ak ngarodan arumar, mama. Sige anak ko, agan-anad ka iti panagmaneho ma. Ni papamtulatan ti mangitulod kin ni Liam inton madamdama. Hello, anak. Kumusta kan? Kumusta ti panagadal mo? Dalolo kan lolam. Kumusta damatan? Nagatumatan ti saludsud mo, mami. Tsak amo na niya tinuon nagasumbatan. Ah? Sorry, anak ko. O sige, saggay saat nga rod dagiti saludsud ko, anak ko. Wen tapno masungbatak mo ta sa kaysa. Kumusta kan, anak ko? Okay lang, mami. Sika ngay, kumusta ka matitan? Nasaya at mat nga rod no okay ka lang, anak ko. No siya, kaasi ti Diyos, okay aklaan mat. Kumusta nga iti panagadal mo? Good news, mami. Siyak man ang titapwan iti second reading. Ay, wow! Congrats, Liam, anak. Itultuloy mo day ta akin na nga to dagiti grado mo, han? Wen, mami. Siyak pa'y. Basic. Very good nga, Rod. Ka, dalolo kan lolam ngay. Kumusta damatan? Ni Lolo, atay di garahe. Waswasingan naman ang tilugan na. Iti kasta, nasilang kanuno itulod na kiti pagkadalan inton bigat. Agasam man. Nagswerte mo tanday taalugan. Kanayon amawasingan. Wen apak nga pa'y nga tilugan na anti-Christian. Adayo na linlinis tulugan ni Lolo. Namitulugan na anti-Christian. Ni mat Lola, at taman Angelicot. Tagitilatan masitas na tas asikaswan na. Talaga ngamin ang mahilig iti masetas ni Lola, manak ko. Oh, diba? Nasungpatak amin na saludsud mo, mami. Wan, anak. Agyaman na ka. Ayun, gayam. Okay lang ka di akasaritak mat dalolo kan Lola? Sige, mami. Mabidla nga ro tayo bakita. Ano saan? Ipan ko lang yung agenda ti cellphone. O sige, anak ko. Ingka nga rodan itid ti cellphone. Tabaliwak ti umawag. Inton madamdama. Kumusta kayon, Papa? Daytoy, nasayag lang tama anak ko. Sige ngay, kumusta ka ba titan? Awan rumbang apagdanagan nyo. Ta okay aklaan dito, Papa. Da kayo kit di aguy-uyak kayo manan. Nabayagan day tanga uyak yo Apa ay di yo pa'y napan impa-check up aya. Papanak to inton mawayaan ang anak ko. Gamloy ta, awan pa ikasta, tato tipa ka kumikumak dito'y balay. Ay nakaanon tupay ngay, Papa. Mapan kayo kit din Saan abali ta mabiit laang mati-check up? Nasaysaya at matlaang amapan kayo agpa-check up. Tani, nabayagan day ta uyak yo. Wen, papanak to ko naklangarudan. Di na ka tipa katalagan, tanasalon natak.
Awan sakit ko, anak ko. Saan kayo asigurado iti dayta? Aging ga saan kayo nagpatpa-check up, Papa? Isungain kayo agpa-check upan. Sakbay amala daw ti amin. Sige, sigarilyo pa mor. Agoy uyak kayo lang arudan, ngam sigarilyo kayo pa ilang sigarilyo, Papa. Napusog ang arod. Nagadungamin tikinan ko. Isong sigarilyo ako man. Tamno may kadbasit ti busog ko. Aday ta kayo man ako nakon, Papa. Mamin ano aya nga ibagak kada kayo asaan ang makabawas wenno makaikat iti busog ti panagsigarilyo. Nang runa no kasta akal-kalpas yu anangan. Abay aya, iti sungarod mo ti pamati kanak ko. Saan anasaya at dayta apam matim, Papa? Ngamin, no agsigarilyo ka anabsok ka, ada posibilidad na ang umato ti acid kat maadaan ka iti acid reflux wenno hyperacidity. Saan lang nga dayta? Mabalin ang maadaan kayo iti sakit iti puso, barakan bituka. Ha? Ti kasayaatan nga aramiden yo, no kasta akalkalpas yu anangan kat uminom iti napudot adanom. Magna kayo basit. Light walking ama ko na. Saan kat akas tang agsigarilyo kayo adagos? Agoy uyok kayo lang arudan. Mala, wanin madam. Matungpal ti pagayatan niyo, boss madam. Ne, apa yun ni Eduardo? Agan ano ka? Ato'y ti danom. Ala, uminom ka lakay. Mutay. Nagyaman ak bakit? Ay sus, daytan ti bagbagami pa ilaidikan ka. Nga ipa-check up da ka. Nga di mo ba't kayat? Ay nga ita. Kumarkaron ako markaro ti uyak mo. Ay na, madya talaga bakit? Sinamuntan sardingan ti uyak ko. Ikas lang marigata nakpayil nga umagas. Anya, ay sus, itaray da kalaang ni Dya Hospital, Eduardo. Hello, Gretchen. Nakaawag ka mat. Rabin, Manang, natayin ni Papa. Anya? Di tayo kumamat mangrabak itikas na ading ko. Kasanuan na tayan, kat nagsarita kami lang ang idikalman. Intaray mi iti agsapa dito ospital. Tako na sakit ti barukong na. Saan da ka pa'y nga inawagan? Tati amumi kat kagangay lang ang sakit ti barukong. Amayawid mi matlang adagos. Ngam di naman ta nailasan ti pan nakaatake na. Anya? Apay ang pinanawan da kami matan, Papa. Apay. Iwanan ni Lolo, Mami. Iwanan. Liya man ako. Nasanakpaitan nga itawanan ni Lolo. Nasinat pa yung timang itulot ka mang sukon kanya kiti pagkadalan. Ay, kuha. Isang pilaan kabayatan ajak pa'y nagsubli jay abroad, anak ko. Kasanunton nga ito nagsubli kayo ni Japrod. Saan abali ata damat ni Antim Agretchen, anak. At dapat ni Lolam nga Imelda. Lolo Eduardo! Lolo! Bumangon ka! Lolo! Agsubli ako ni Ija abroad.
Da kayo pa lang kumati makamo kiniliyam ha, ading ko. Wan manang, awan parikot iti dayta. Ag sinublat kami kini mama amapan mangitulod ken mangsukon iti pagadalan na. Agyaman nak ading ko. Liyam anak, agsingsingpet kawan. Tungpalam amin nga ibagadaan ti kan lola ma. Ni di ka agsangit Apeng agsangit ka ngay. Di tayo kailangan, Mami, please. Ha? Liam, Please, Mami. Hindi ka nagsupsupli dyan, bro. Di tayo kailangan. Tapos magdatin natin yung kadalola ka ng tigritchen. Liyam anak ko. manang Rosemary. Awanin ni Lolo agad-agad, Mami. Isa di tayo kailangan. Hindi kan po ang paano, Mami. Liyam anak, palubos ang pailaan ni Mami Wan. Sana bali, agawid ak tumitla ang kalpasan amalpas di kontrata. Promise, Mami. Wan anak ko, promise. Sipat-sipatan ta ulo makasta, apo. Madayag ta utak mo. Nagsakit mo ng tiulog, Lula. Agraman ti matang nagsakit. Anya, apay ngay akanayon mo din akasta ti marikrit na ang... Anay ko, nagsakit na talaga. Urayin na dito'y apo, tamangalak iti agas at tumaramuan. Nagtumara ko, Lula. Gamisulot tamad. Salamat ngay kaskaso ti agas. Talo pa yung titinuman ko. Anya, ay sus, mabigla ang arod tawagak ni Auntie Magretchen. Hello? Hello, Manang. Intaray mi dito yung ospital ni Liam. Anya, apay, agan ano ti anak ko, Gretchen? Nasakit ka no ti ulo na. Saan ka nung ikaskaso ti agas at tinumar na? Iso nga intaray min dito yung ospital. Kasta unay asangit na, Manang. Anya, anya nga iti ko na dagiti doktor. Anya kano ti sakit ti anak ko. Awan pa'y, Manang. Madama pa'y laang atamtamin yung dagiti doktor. Naka-schedule ti CT scan inton malam. Diyos ko. Sige, Manang. Awagan kan tumanan inton madamdama. Ay ayaban nak ngamin ni Mama. Sige, ading ko. Awagan na kung awagan. Bye. Naawagam ka din ni manang mo, Gretchen. Wan mama, Kat, anya nga iti kunana. agpakada ka no iti amo na taagawid diti Pilipinas. Ay, una, nasaysaya at matlaang no iso mismo ti umay mga sikaso iti anak na. Tani, isumat ti sang kabirok ni Liam. Wan nga rod Ay, nakakaasim at ti kaanakak. No apay mat nga isupay laang tinaadaan iti kasdi asakit. Ay, wan nga ruta. Kat, anya nga oras ka nga agsubli iti ospital. Agsubli akmat lang adagos mama. Umayak lang agdikos. Wan tani amangan no sa pulin na kaniliyam anak ko. Sigurado day ta mama. Sige, tamang luto akbiit iti balunam iti ospital. Liam anak ko, kumusta ka? Kumusta tirig na? Kaya't kung tagawid, Mami. Tagawid tan, please. Saan pa'y anak ko? Dito'y tapay. Itikas na, may bagan ka. Ado pa'y ti aramidan ti doktor kan ka. Malikon, Mami. Nagsakitan ti pagbalik. Gapoy ti katutulog. Isang agawid tan, Di mat kayat mo ti agimbang. Wan, Mami. No kasta nga rod, ano sam atong palan ti ibaga ti doktor, wan? Itikas na, daras ka nga agimbang.
Kat makaawit tamatan ijay panay. Awan, Mami. Diyos ko, nakakaasimat ti anak ko. No apay mat ngamin nga isupay tinaadaan iti sakit a brain tumor. Apay, apo. Awan mat ti amo ka nagkurangan. Diyos ko. Manipod ini nga agang gayta. Diyak nakalipat anak day tayo kat ka. Ar-aramidag mat nagiti pagayatam. Kimapay ngay ati anak ko pailang matinig kami ti kasto niya sakit. Apay, Diyos ko. Liam, anak. Di pampanawan. Ito'y kalaang abay ko. Please, Mami. Una na ko. Di kagdanag. Tadituyak na ang sibay mo. Di kan tupulos panawan. Agyaman na, Mami. Awan anyaman na anak ko. Ewan, anya ka din tinagan ni Mami? Rosemary. Very good Isuro man nga rot no sa dino ti ayan ni Mami. Sika. Very good Di na nalipatan ti Mami na. Agan anos ka pailaan aging gaamalpas ti radiation mo. What? Kanayon ka ako mararag kini Papa Jesus. Itikas na, tulungan na ka, what? When, Mami. Anya ngay ti ko na dagiti doktor amang tamtaming kiniliam. Gretchen, anak ko. Kunamat ti doktor, amay mayat kanong agdalan iti radiation therapy. Kalpasan ti pan nakasurgery na. Maudin to kanon ti chemotherapy. Diyos ko, nagadun ngay day tapagdalanan ti apo ko. Ay, huwan nga rod, mama. Ngamnas kan nga maaramid amin da kita. Iti kasta, malapdan ti panagwaras ti kanser iti bagina. Huwag ba't ket di sabay la ko mga rod tagimbang matlaang niliham. Mamati akasta, mama. Adda si ti Diyos anamarswa. Amo ka di nabaybayan niliham anak ko. Ano sa niyo tani, jak mo't mabalin ti sumublat nga agbantay. Amo yung mati sasaadak. Kan may sa, bakit akon? Wen, mama, saan yun apanunutan dayta? Napatpatag ti salon at yo. Di yung matkit diliwayan ti agas yo tapno saan ako maro ti marikrik na yo. Wan anak ko, awan rumbang apagdanagan nyo, takabaulak ti bagit. Apay nga, kasi matinti mapaspasamak kanyak, Mami. Apay nga, ajak matin maigaraw ti may isang imak. Apay nga, blurred matin ti pa nagkita. Liam, Apay nga, ajak matin makapag naasisak. Apay nga, Mami. Liam, anak. Ang gimbaga pay ka ni Mami. Una na ko. Agimbag ka pa'y. Basta tong palam lang ang dagitibilin ti doktor, what? Saan nagsamot ang gimbag, Mami? Nasaysaya sa langan, namatay ako. Anya, sana anak ko. Di ka kumamutag sa o iti kasta. Apay, kaya't mo nga aglid ay ni Mami. Kasta matan ni Antim kin ni Lola. Awanin silbik. Nagringat ti gusto yung kasasad ko. Awanin silbit ay matak. Blood lang aro din ti pa nagkita. Diyak pa yun makapag nga. Diyak pa yun maigaraw ti may isang imak.
Iso may lang. Ano mataya po? Apay, ibatin ako na ay. Apay, hindi ka maasyan kinimamim. Agmay may santun ano ibatim. Awan tun at tinasingpet kan gwapo nga anak ko numatay kan. Agawin tangaroon na mami. Diyak kayo dito ay. Kayat kunti agawin. Uwan, anak. Agawit tantuin tun agimbagkan. Ngamnoy ta, dito'y tapay ha. Tagpaagas ka pa, uwan. Uwan, mami. Tisugat ket mabalin ang nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdendengag. Ti pakasaritaan ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Kate. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F. Kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan a Kate. Naawi sakmet ang nagsurat tapno innak ibinglay to'y padas ko may papan ken ayat. Adda idi kinaubingak, iso ni Jordan. Makunak nga iso ti best friend ko. Kaaruba ken kinaubingak. Manipod ubing kami amukon akayat na ti agbalin a pulis. Iso na laeng taawan ti umdas a kwartada tapno sumrek iti training. Malaksid iti dayta, awan metlaang ti amam muna tapno makastrek kumaadagos iti serbisyo. Gapu iti dayta, siyak nga rod tinagsakripisyo anang tulong ken kuana. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Kat, kumusta? Rinugyam ka din ngayon lakad dagiti requirements mo, Jordan? Ha? Ay, kwa? Oh, apay kasta tilangam. Abak mon sapay ang tinaabak iti sugal iti kasta nga itsuraam. Kwa ngamin, Kate. Apay, ada ka di parikot? Ibagam ang mga no adda maitulong ko. Parikot ko ngamin ti gastusak para kadagiti requirements ko. Ang mga no dati amo mamabali na pagbuludan iti kwarta. Mga mano ayati ka sa pulam. Diyak may baga no mano. Sigurado ang makagastusak mata iti ribo. Pamasahik pa'y ngamin, kan pagkaan kumatan ati daduma. Okay, di ka agdanag. Siya kung ti makaamo iti gastusan. Anya? Sa tinong iti pangalaan, Kate? Basta, siya kung ti makaamo, Jordan. Oh, dagituhin dagiti requirements mo. Nayurnos ko aminan. Kompleto daytan. Daytalaangan mangisubmit ti aramidam. Agyaman na, Kate. Naimbaglaan ng tadda ka amang tultulong kanya. Noawan ka laan siguro, jakamon. Awan anyaman na, Jordan. Amumot nga aramidak amin nakabaanak. Tapno matulungan ka. No bilang ta makastrakak to iti serbisyo. Sikati umuna subliak, Kate. Oh, apay so? Uwen, ikarik daytakan ka. Nagsaya atin ngay no kasta, Jordan. Siyempre, Iso asapay ko matamalpas ko ti training ko. Tapno makastrakak kadagos iti serbisyo. Iti kasta, makasubali taktumat kan ka iti ado arigrigat mo kan sakripisyong kanya. Di mon panunutan dayta, Jordan. Tinapatag, kat makastrek nga ag-training. Sana bale, takasaritak to ni Papa. Isunton ti makaamo ang makisarita kadagiti am-am mo na ang mabalin at tumulong kan ka. Agyamanak manan, Kate. Awan anyaman na ko nakmat. Basta agsingsingpot kanto ijay di ka agsuksukir. Iti kasta, malpas mo anasaya at i-training mo.
Sa dino ti papanam iha. Nakasukat ka met. Rumwarak papa, kuyugak ni Jordan. Ijay. Mapan kami gumatang kadagiti usaran na nga at training. Wah, isunsamot ng di papanan ti sweldom iha. Papa, di mo't napagsaritaan tayon dayto abanag. Baybay andak ko malaang. Pakaragsakak timang tulong kini Jordan. Uwan ahag. Uston, papa. Pangaasiyo. Wah, Aywan gayam. Di ko maliplipatan ti pabor adaw-dawatek kada kayo, ha? ha. Pangaasiyo. Takasarita yo ti amamuyo ang makatulong kini Jordan. Wah, padasa ka kontaken no at dapat ijay ti amamok iha. Please, papa. Kate iha. Narigat ti agkarkari. Basta kita no anya ti mabalin ko ang maitulong. Okay? Okay, papa. Kat agyaman ak unay. Diyak tumauma nga agyaman kan ka, Kate. I miss you so much. I miss you too, Jordan. Kate iha. Oh, papa, si Mangpet kayo matgayaman. Wen. Mayat matiis ma'am dita. Apay. Asino ti katetex mo? Ah, ay ko papa, ni Jordan. Imbag man ta makatetex mo. Kadno ti amok ket bawal mati cellphone ni training center. Wan, papa, talaga abawal. Iliblibas dalaang. Ada ka nung amin na barkada na ichay, kat iso ti pakiteteksan na. Ibagam, tadi na ka na yun ang timakitex. Ang mga namakatumpong iti strikto nga opisyal, ket matiliwan na. Narigatan. Wan, papa, naannadmat kat din ni Jordan. Kan may sa, amunan tar aramidan na. Madandanagan Fernando. Iti anya, Belinda. Mangnamnaman sa unay di anak ta kini Jordan. Awan nga rod. Hindi pailangan adlaw ko dito. Iso nga rod akong kontrag, no ka. Ang natangkan mo ti ulo na. Talagang sana in love iti dahil Jordan. Ay, sapay la kumata saan to ang mapasamak ti pagbutbut nga klakay. Baring abaket, basta di taliwaya na palagipan di anak ta. Iti kasta, saan una amang namnamakin ni Jordan, narigatan. Ay, anyamot kan. Adalo man tirabi. Ngamjak pa lang ang maalat iturog ko. Apay nga awan matan mauray ko at next manipod ka ni Jordan. Itita mo, ikarkarigatan namat nga iliblibas ti ag-text kan umawag kanya. Kanayon nga agpakumusta. Kanayon nga ag-text iti I miss you. Kas kada ingat ka. Ngamita, awan matan. Nihay, wano hello, kat dinan maaramin. Apay nga ta. Ay, madandanagan akmat lang aron. Amangan kit dino natiliwan da iti unag. Angam, saan mat siguro? Amo na matyar aramidan na nubilang. Ay, urayak latan. Barang mailibas ng tumat laang ti umawag. Naimbag nga orasyo, Auntie Lorena. Si kam gayam, Kate balasang ko. Dumanon ka at tugaw ka. Agyaman na kanti. Adda ginatang ko apit sa para kada kayo. Adto'y Auntie. Ay, agyaman nak balasang ko. Awan anyaman na Auntie. Ay, kat isumo laangan ati merinda antayaw. Ada mo danom tinyog ditoy.
Ramanam, nasamit dayta. Sige man, ante. Naimas ngagpaiso. Wen, kapuros ngamin anyog ti akin danong dagita. Isu a talaga anaraman. Ayun gayam, imawag ka din kada kayo ni Jordan, ante. Idi na minsan samat akal man di imawagan na balasang ko. Imawag kayam kada kwada. Ngumapay ngay adinak inawagan. Wano in-text nak man laang kuman. Ay, Inawagan na kamutlaan ka day. ay ikwa. Wananti. Iso na laang tanabiit kami laang nagsarita. Wen nga road, 2 oras laang kano nga minti interda apawayway kadakwada. Tapno umawag kadagiti pamilyada amang ibaga iti kaaldawan ti graduation da. Kaano ngay kano ti graduation da, ante? Di namot ngaminan na ibaga kanya. Pizza ba inti kano, inton umay abulan, balasang ko. Sige, taumayak tumot, ante. Wen agkukuyog tayo to amapan, Kate. Nagsasarunumot ti reply ni Jordan kanya. Basa. Pasensya kan ngam busy kami ita. Amumat abawal ti cellphone. Di kan agte-text ito'y taamangan numatiliwanak pa'y. Narigatan. Sige ta isubli kon ti cellphone iti akin kukwa. Di kan agreply. Bye. Ni, apay ngay akas to'y matan ti text na. No kaano adandanin ti graduation na. Isumatan ti panag-text na iti kastoy. Ay. Awatek lang tan ni Jordan. Amangan no nabannog laang. Maturog akit yan. Tamasa pa akpay amapan iji opisina inton bikat. Sigurado anapunduanak manan iti aramidan ichay. Happy graduation, Jordan anak ko. Agyaman ak nanan. Ay na, kabaudyanan na. Natungpal mo laang ti arapaap mo anak ko. Wen nga rod nanang. Hi Jordan! Happy graduation! Kate? Wen, iso ti kaduak anak ko. Saan ngamin anak kasurot ni tatang mo, tanasakit ka no ti saka na. Happy graduation ko na. Agyaman ak, Kate. Thank you. Naramanam ka din ti adobo ngayon luto? Ha? Iso ti nagluto iti binalon may anak ko. Iso ti nangisaga na amin kada kita. Okay. Thank you, Kate. Thank you iti amin na sakripisyon. Utang ko ken kati amin. Kat kasitin karek iti. Adan tugundaway nga agsubalitakan ka. Ay sus, di mon panunutan dayta ko nakmanan. Tinapatag ita kat nakagraduar kan. Natungpal met laangan ti arapaap mo ang makastrak iti serbisyo. Uwan nga rod. Hi, Jordan! Happy graduation! Sabong parakan ka. Wow! Agyaman ak, Roxanne. Kung naklakit din, di ka makaumay. Mabalin ayamot ajak umay. Kat special nga aldaw daytoy para iti ay ayatek. Nanang, Kate, iso ni Roxanne. Nobiyag. Anya? Ha? Roxanne, iso ni nanang ko. Isumit ni Kate. Iso ti bagbagakan ka, best friend ko. Hello, auntie. Hello, matking ka, balasang ko. Hello, Kate. Nice meeting you. Hello mo, Roxanne. Sige ha, panawan kayo pa dito eh. Adala ang alaag iti ko check. Abayan, Belinda. Andi ati mapaspasama kini Kate. Agkulkulong madlatan iti silid na. Pinaybayan nan sabatan ti trabaho na. Ay, jakman ang mo ijay anak mo, Fernando.
Nunang namnaman tumot iti daychay a Jordan. Anya ngay ita, isukat lang arudan tinaiyaw-awan. Daytuyon ti pagbutbut ngak Fernando. Hindi pa'y laang abinagaag. Ngamdimat ngamindim nga kanyak. Ay, wan nga rod. Isuotin ang tultulong kini Jordan manipod ng rugian training. Kaditata nakagraduaren. Na ityapuera matan tinakta. Wan nga rod awanan pain mo't dadya lalaki. Di na mo atalyawan tinang tulong kan ko Adamat lang basol dyan at tabakad. Ngamin, nang namnama itawan. Kan maysa, saan damit nga gayan ayat kini Jordan. Iso lang ba't ngamin ti kumamkamat itinay kaya lalaki. Ay, Fernando. Kaasi ba't ti anak ta? Iso tinagsakripisyo. Iso tinang tultulong iti kini Jordan. Nang namnama ti anak ta nga isudan to apaman na makagraduar na ya lalaki. Ngawan yan, tadamat kaya man sa baling at tagikwa iti puso na. Adda post ni Jordan iti Facebook account na. Kita man. Ni. Ladawan da adwa iti daychay aroksan. Naka-uniform da adwa. Nukas ta. Pulis mat lang ang gayam ti babae. Basa ang tinakakapsyon iti ladawan da. Forever grateful. Thank God I found you. Adda pa'y gayam nakatagkan kwa na a video. Kita. Congratulations, Mr. and Mrs. Soriano. Nukasta. Natulang gayaman ti kalay sana. Umininom ka manan, Kate? Basit lang man, papa. Pampaturog lang. Diyak ngamin makaturog no diyak uminom iti arak. Lipati mo ni Jordan. Mangkita ka lang iti lalaki apang ibaw ingam iti ayat mo. Ado di tati mas deserving para ken ka. Papa. Nabintas ka, iha. Ado ti lalaki nga gusto ken ka. Laglagi pa masanlangan ni Jordan ti lalaki dito'y lubong. Ado di ta. Juan, aduda. Ngam nila ang Jordan tinakarignak iti kastoy, papa. Iso lang ti lalaki nga inayat ko. Juan, ang magkasaran iti mabiit. Iso nga awanin namnamang ayatan na kapay. Ngabin, adan sa bali iti biyag na. Ado ti lalaki di ta kunakmanan. Lahusto daytan. Di mo ka na yun ti uminom. Tama nga na makapadakes ken ka. Sana nasaya at akitan ti babae nga umin-inom iti arak. Bay andak ko malaang, papa. Kaya't ko lang mati makalipat. Buwan nga matataal mati salunat mo iti kastangar aramidam iha. Papa. Malala, husto daytan. Inkakat maturugan tapno makainanakan. Masapa ka pa'y manan na sumrak iti tarabahom intun bigat. Pasensya kan ay tinaramid ni Jordan. Kate, balasang ko. Awan ti rumba nga ikidawan nyo iti pasensya, auntie. At damat basol ko. Iso nga okay lang kanya. Kate, Maawatak mat ni Jordan. Kan may sa
Pudnong matasaan kami nga agayan ayat. Basol ko. Tainikak iti sabali akay papanandag iti nasaya at ngay nararamid na kanya. Ti amok akit si katidakda kamatan na nga ikalay sana. Apaman amalpas ti graduation na. Angam sabali gayam a babae. Nasakit man. Ngamnas kan nga aklo nagtigasat ko iti anak yo. Auntie? Pasensya kan ang talaga balasang ko. Itad kun ti wayawayan. Kat manipod ita. Lipatak matan nga adda Jordan anaam-am mo. Kan inayat ko iti unos ti panagbiak ko. Agpakada akmatan kada kayo, auntie. Sa dino nga iti papanam balasang ko. Mapana kun ije Amerika iti mabiit, auntie. Ur-urayak lang ang ti schedule ti flight ko. Ijayak nga minan nagtrabaho. Kasta gayam. Wananti, kat agyamanak kada kayo. Agyamanak iti panagbalin nyo apart iti biyag ko. Manipod kinaubing ko nga aging gaita. Jak tumalipatan ti kinasaya at yung kanya. Kat kanayon naktulat taas sila lagip kada kayo. Banag apagyamanak unay balasang ko. Agan anad ka ijay wan. Kararag ko, asapay ko ma. Tani apo Diyos, ti kanayo namang tarabay king ka. Iti sa dino man apapanam, balasang ko. Aging gayta, adupay lang ti agdamdamag no kumusta kamin kani Jordan. Kat tisungbat ko, masaya na siya sa piling ng iba. No maminsan mapanpanonot ko, kasano nga ta no jak tinulungan idi. Kasano nga ta no jak pinabuludan kan inikkan iti kwarta agastusan na. Nakastrek nga ta iti serbisyo. Ita Miss F, jak mapaglibakan, ano makakikita ak iti naka-uniform a police, may palagip amin kanyak tinapalabas. Agis isa maklatdan nga agwing-wingiwing, gapu iti napalabas mi kani Jordan. Daytoy man tipadas ko ajak to pulos malipatan, to'y pagayam mo, Kate. Ken ka pagayam, Kate. Nasakit man kan narigat tinaglabasam, nga masapul nga ag-move on kan. Kunada nga rodan, amin abanag ket adarason no apay amapaspasamak. Patsek, adakdakkel pay a bendisyon ti agsubliken ka, kasukat ti sakripisyo nga inpaay mo kani Jordan. Luktam nga rod ti pusom nga agayat manen, di mo ipaidam ti ayat iti bagim. Mamatiak ang makasarak kanto matlaang iti lalaki apod no amang ipatagken ka. Alakas tan pagayam Kate, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, hitiing kay panagdangan.